Dia menyambutnya yang hana pubuk Nabi pubuk ikut. Yang hana pubuk Nabi pubuk ikut. Buat beda. 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 Kau kita tengok perah. Beda nak dua. Kau dua pi beda nam pedumbo. Ya. Nyata ulama perut. Yang atas Nabi ke hana agak perah Nabi beda macam-macam. Mu beda macam yang gagap beda Nabi putra. Jadi menyomanan baik salah-salah tanya. Baik hana ilung bah lumbut Quran mentong. Hana perlu mazhab. Hana perlu mazhab. Nya ina gegen perlu mazhab. Mazhab artinya gureh. Arti mazhab gureh. Jalan tukang putunya. Pajan timur mazhab dia ni. Wartuh tuhun. Mazhab Ibn Syafi'i. Ibn Syafi'i. Perawi hadis Bukhari Muslim mandu mana murid Imam Syafi'i. Itanya gurah. Itanya Bukhari Muslim dapat tak percaya hadis sahih. Mazhab anda betul. Padahal Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam pada kenyan Bukhari, Muslim, Ibnu Abbas mandum mazhab. Mandum mazhab dengan. Buka kepu dah pegahnya roh. Tengok dah pegahnya ke tak pegahnya. Kakak anai le mai tu. Jadi menyomanan jahil. Jahil yang kakak punya jahil tu. Tapi tetap dosa. Alian atau akan keadaannya yang disentuh itu bau-bauan yang basah, yang kiban. Yang tersentuh bau-bauan yang basah. Bau-bauan basah. Yang mudah ni fikir. Apa dah ke je sebab tu ile. Yang atrakruh kenang ia tamat mukumat bajarawa. Putra. Sabun hendak kira mengambil ile. Kemunyan hotel kenang ia basah tamat bajarawa mukumat bajarawa. Kamu pak ile? Yang sabun tu putra. Kapo baru ya rayu ya bubunya. Ide yang ketiga dulang WC ketiga ide mendu. Ilung pompol lonjak putra le ya bawah na odum. Fikir putra ya bawah puan ning leyo. Balancok. Kapo baru he ko. Roji kalau nak abang tanya. Kalau nak ilo kalau dulu. Wari benam. Ide yarak kamu titu adu bebe raya bebe bola. Lang WC boh du. Nyan kan kerah. Kenang ia tamat. Kenang bajaro. Yang kalau timah hukum baru belum pegah. Kumunyan kenang ia tamat, kenang bajaro. Kamu be bajaro. Kapu barunya mube. Kenang ia tamat. Kenang baja. Pukul namanya. Yan, tak wino. Akan keadaan yang tersentuh itu bau-bauan yang basah. Maka tiadalah wajib atasnya dam. Karena odornya. Karena kon tak sengaja. Kon tak sengaja tamat gapu yan. Kon tak sengaja tamat kumunyanyan. Kon tak sengaja tamat beranggapunyan. Nyan hana kenang dam. Karena hana sengaja ya. Be tengok pun tanya. Nya itu kadam saboh. Hana sengaja pudam. Yang kenang dam sengaja. Tak semayang. Tak kemaru leh ko hana sengaja dah bati semayang. Hana. Tak rehem hana sengaja. Hana sengaja. Oleh tak rehem. Oh man karuh sengaja. Karuh menggerhem. Hana batu semayang. Hana batu sama.
Itibik gentut hana sengaja hana batil tu. Hai hana sengaja. Jadi kon mandum hana sengaja hana batil. Munyo gentut hana sengaja tipeh jaro ngurina nguragam batil sembah batil ismayang. Hana sengaja itibik gentut batil ismayang. Munyo semayang betul. Munyo semayangnya. Maka nak beda dalam kitab, pak beda fardu wudu ngerukun semayang, pak beda. Pak beda rukun semayang dengan fardu wudu. Pakan bak wudu ke fardu ke rukun. Pakan bak semayang ke rukun. Jawab je mana? Munyo bak semayang rukun, hanjit meliung-liung dah buat. Allahu Akbar. Hanjit kerja lain. Langsung je. Doa iftitah li doa iftitah Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Ayat tekui je. Hanjit mayang-mayang ile. Ya. Alan tarukuk teman. Wa ana rabbiyal azim wa bihamdi pada kau. Lego, tak kun 13, kun 13. Lepas 14 dah kuih sabi. Nyai ku lego ji tengah semayang ku cung utat. Batal semayang. Karena kata pulih boleh buat. Gayu ke 13 kau. Hanyut. Paling mula 13 kau. Tapi munyo tak kulih kau, alian tak sujud tak rukuk mentang. Hanyut tit. Rukuk je butrep sampai 11 go subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Alia deker sami Allahu da rabbana lakal hamdu milu samawati wa milul ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'du. Legato. Anjut. Lan sembahyang hana yuku le-lego. Munyo kata ke lebih-lebih lagi peraturan yang geung kata mahbuat. Tamah buat batil sembahyang. Tak putih-putih nak urang ipreh, kapreh dengan semayang, menyoleh semayang kapoh leju. Menghidup dia tapi. Bak tahiyud. At-tahiyatu itunya tapi. Batil semayang. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firli ma qaddamtu sampai habis. Allahumma inni a'udzubika sampai habis. Habisnya payah salim assalamualaikum maju. Hanjir dua trip. Kecuali tak prehimum. Kecuali berjamaah. Munyo tirar lanjut. Ikut legot. Yang kapreh-preh, yang karak salim. Tak pegah tengah hantar salim. Batil sembah. Karena kata tamah rukun. Kamu tamah buat. Jadi munyo nak kibat. Munyo kita urin carong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hana tak paling. Sebab ngeng unen sunat, ngeng uya so. Takun tiga unda assalamualaikum. Jaro tunjuk asabi. Baik apa keru mentang semayang yan. Yang kena urangnya lu pegah pengalamannya nal pegah urang ke semayang barodah. Ilo nu semayang barodah na tengku. Nya baik pinah-pinah sebab pilitinya menyo metau dah semayang hai ganggu. Ge pegah te megeduk de pegah hang saling-saling. Yang kailap urang pegah. Got kita miak pegah balung. Tu pegah dia. Hai. Hanjut tata mah rukun. Tata mah lebih duk hanjut lan semayang. Jam payah salih. Assalamualaikum warahmatullahi. Di mana tadi tak tunjuk sampai ini kasulit. Yang kamu yang tulis di mana? Yang pala tidak. Kahana dosa, hana apa? Yang kerja hanjut. Ya, yang perlu untuk pegah. Di mana trip atau semayang kiban? Yud baca ayat. Allahu Akbar, baca Fatihah. Baca yang panjang ayat putra. Semayang tidur. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ana suratim. Hai rata-rata urang kerja gapai mesti tengok. Allahu Akbar. Nyanjut. Yang baik dong.
Pek-pek blue ina. Hanya kecuali ikut imam. Tapi berjud. Maka you baca ayat yang banyak. Amana Rasul lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum. Atau ayat sajadah dah baca. Ya apa iro nanti lang thora dadi wate ni semayang Madinah. Baik semayang lagi ni kampung dia semayang gerah geruwa je. Baik menan. Wate di Mekah baik menan ti kedeh kata ja. Blang kata kebah ada jauh blang le. Bahkan pudah ke tagun bu hana le tugai. Tame peng bena dapat yo hide hana yum. Tajak masjid tajaklah dah mau tak bayang-bayang 20 per jamnya benar mula 8 jam dari masjid. Kahana teruk 16 jam. 20 per bagi le berapa jam? 8 8 jam ibadat, 8 jam harkat, 8 jam istirahat. Ibadat dengan istirahat kacau ju kidih. Dengan harkat. Baju taih macam padung jui rumah tu. Yang lain benar di masjid. Putar tak pegang masjid, menyohana tak pegang konsep persiapan mengipui khidmat buat sekolah SP. Konsep, putar yang akan dapat buat. Pun dapat buat masjid dia mah. Menduduk tahu-tahu nging-nging di barang masjid. Hana konsep. Maka benar konsep, putar konsep selama di Masjidil Haram, selama di masjid ni, dia semayang zuhur putar ni perut. Tak buat, kaji alhamdulillah, tak tembut. Benar konsep buat. Menyohana konsep, si on buat nak bedah nak waju. Kadu. Tapi benar konsep, nyo lumbut benar 2 on. Hoka ni nyo long tu dro ni nyo bukat, nyo tabut tu benar 2 on. Tak pegah bangun. Nyak 3 budah hantu bentu ingat kai pekat boja hai. Hantu hana cok bu lah ayah hantu. Hajut. Salah bila. Assalamualaikum Muhammad. Nanung be benar. Nan kah man orangnya acara ke? Ya. Kiba? Ya, jadi inti hana nadro ni. Kalau pegang mana hana payah nak jak kena tu long meju kenan. Ye. Dampu pala. Ya, tak jauh lain tu. Ga lomben tu ile apa? Sabar jana insya-Allah possible lu lengkah. Batu. Ya. Good mana betul. Good. Liho insya-Allah. Good. Waalaikumsalam. Nyo pi tengah menasi dia. Ya, lanjut. Ya, Bap.